Ćao ekipa, dobrodošli u novi video i hvala vam na gledanju. Danas nakon 100 godina snimam isprobavanje noviteta. Tu se našla kutica puna novih proizvoda. Nemam baš cijeli full facial make-up, fali mi korektor, fali mi puder za puder u kamenu za setiranje lica i setting spray i mislim da je to, ostalo sve imamo, pa ako vas zanima kako će ispasti ovaj tu make-up look, onda nastavite gledati. Ako vas zanima što sam prije stavila na lice, stavila sam ovu tu The Ordinary Natural Moisturizing Factors Plus hialuronska kiselina kremicu. I stavila sam ovaj Von Magic's Shine and Oil Control primer. Inače stavljam Savaro Blur, ali mislim da danas uopće neću izlaziti van. Imam dosta posla oko stana, tako da nisam stavljala SPF. U slučaju da ću izlaziti, naravno da ću staviti. Krenut ću prvo od pudera. Imam Milani Conceal and Perfect 2 u 1. Ove u nijansi 01 Creamy Vanilla, ja si nisam sama birala nijansu, oni su mi je poslali, bila sam tako uzbuđena kada sam vidjela da sam dobila ovaj tu paket i općenito sam bila jako uzbuđena kada sam vidjela da je Milani napokon došao kod nas. Nadam se da će mi odgovarati ova nijansa, mislim da bi trebala, ako ne, nema veze. I sad vidim da je ovo i korektor i puder, znači 2 u 1, tako da imam zapravo korektor. Ja inače volim da su mi korektori za ispod očiju svjetliji nego puder, ali nema veze, isprobat ćemo danas. Meni je jako lijepo pakiranje, staklena je bočica što je super i ima pumpicu što je isto jedan veliki plus. To ću isprobati danas sa ovom tu spužicom od Ebelina, jako je mekana spužica. Dosta se povećala kada sam ju namočila i kada nije bila mokra isto je bila stvarno mekana. I imam jednu Ebelin spužicu i odlična je, tako da nadam se da će mi i ova odgovarati. Bila je na sniženju, sad ne znam zašto, znači bila je snižena sa 17,90 na 8,90. Ne znam da li još ima u prodaji, čini mi se da je bila na sniženju zato što ima, ko da je nekako krivo malo napravljena, zalijepljena ili nešto, ne znam. Ali nema veze, to neće uopće utjecati na njenu, za upotrebu, znači na njenu kvalitetu ako je dobra. Tako da taj puder ćemo isprobati sa ovom tu spušicom. Ne znam koliko ga uopće trebam staviti. Ok, nije vodena sa teksture, više onako gušće teksture. Miris ima jako suptilan, onako ko miris, nego ko standardni miris pudera. Znači nisu dodavali, bar bi ja rekla da nisu dodavali nikakve ove mirise. Piše medium to full coverage, da je lagan, nema ulja u sebi, znači da je dugotrajan i da je water resistant. Ok, super cruelty free. Ja ću sad ovu jednu pumpicu staviti na ovu stranu lica, pa ćemo vidjeti kako će ona funkcionirati. Tu imam neke specijalce, ovaj tjedan mi je bio toliko stresan da čudo što mi još cijelo lice nije izbilo. Ali znači stavit ću na ovu stranu lica pa ćemo vidjeti kakva mu je prekrivna moć i da li ću još trebati nadodavati. Ok, mislim da vidite razliku između ove i ove strane. Ovo je definitivno ujednačilo kožu. Prekrivanje bi ja definitivno rekla da je sada nekako pa više ka srednjem prekrivanju. Ja bi definitivno na još neke dijelove nadodala, ali ja sam sasvim zadovoljna s ovim prekrivanjem. Znači, za svaki dan ja bi ostavila na ovoj tu razini. Sad sam skužila da nisam ovdje izblendala. Ok, to ćemo sad. Bože moj, stvarno se vidi da mi je bio ludi tjedan, ne funkcioniram. Uglavnom, ja bi još malo sad nadodala da vidimo. Ali sve u svemu, meni se ova pokrivna moć sviđa. Ovo izgleda tako dobro na koži. Ko da, mislim, imam puder, ali uopće ne izgleda teško na koži. Lijepo se stopilo s kožom, jako brzo se blenda. Nije teško na licu, znači ne izgleda kao nekakva maska. Sad ne znam kako bi bilo tipa da stavite 2 sloja. Ja rijetko kad stavim 2 cijela sloja, samo ovako nadodajem
na neke dijelove. Također moram pohvaliti ovu spužnicu, jako je dobra. Ebelin spužnice su mi u zadnje vrijeme stvarno onako otkriće i oduševile su me, a dođu znači nekakvih 20 kuna, tako da stvarno sve pohvale. Ok, za sad mi se stvarno jako sviđa, sad ću nanijeti na ovu stranu pa ćemo vidjeti, ali definitivno moram nadodati, znači ja bih rekla da je za moje lice, uzmite u obzir da ja imam onako veću glavu, tako da to isto se mora uzeti u obzir, ja bi onda stavila pumpicu i po, eto, tako bi ja negdje za sebe, to bi bila neka mjerica, a što se tiče nijanse, sad ću se malo odmaknuti, zašto tu su svjetla, što se tiče nijanse, mislim da mi je nijansa pogođena, ali da bi rekla da oksidira, ali mrvicu. Zašto tek kad sam ga počela nanositi, bila mi je svjetlija nijansa, sad mi se nekako onako baš stopila s mojim tenom, ali budem poslije stavila na ruci, imat ćemo stari swatch, novi swatch, pa ćemo vidjeti koliko oksidira. Ove se još crveni, ali ono što ću ja napraviti, da ću uzeti ovako malu količinu i staviti na njega i onda ću poslije izblendati sa ovim kistom. Sve u svemu, ja sam stvarno zadovoljna ovako na ovo testiranje sa ovim tu puderom. Kao što sam već rekla, jako brzo se blenda, lijepo se stapa s kožom, nije težak na licu. Jedino što nijansa, sigurna sam, oksidira, tako da cure koje vide vanila, a stvarno su svjetlije puti, ovo nije nijansa za vas, kažem, budem svočala, pa ćemo vidjeti usporedbu kada stavim novi swatch, ali sve u svemu ovo je definitivno puder za kojim bi ja posezala, za kojim ću sigurno posezati i sigurno ću ga koristiti. Sad ću se malo udaljiti, možda da bolje vidite nijansu, jer ova svjetla ubijaju, odnosno posvjetljuju me, tako da, eto, to je to. Ajde zapravo i da vas približim, mislim sad zanemarite ovo, ali eto, nadam se da vidite. Ja sam zadovoljna. Ajmo onda kad smo već ovdje, ovog tu. To je ok. Za mene je to sasvim dovoljno prekrilo. Ok, s tim smo gotovi. Idemo sada na... Šta ćemo sada? Idemo prvo obrve. To je neki moj redoslijed kako ja radim šminku. Kako se šminkam, idem na obrve. Imam isto od Milani kozmetike Stay Put Brow Pomade. Ja dugo nisam koristila olovku za obrve, tako da ovo bi moglo biti zanimljivo. Ovo je u nijansi 04 Brunette. Svaka čast na odabiru boja. Vidi se da su pazili da onako pošalju dobre nijanse, ili barem da se onako potrude da bude približno ispravan nijansa. To mi je stvarno onako, to mi je super zato što vidi se da im je stalo. Ok, sad sam malo, bravo Katarina. Uglavnom, ovo je, fakat dobro izgleda. Ovo je olovka, s jedne strane imate spuli, što je super. I s ove strane je olovka fino je kremasta, ali onak taman kremasta, ne da klizi, da nemate kontrolu. I sad se sjetla da ću staviti znači ovaj swatch, da poslije usporedimo nijansu. Se vidi? Vidi se. Ok. Ovo bi moglo biti zanimljivo, kao što sam rekla nisam dugo koristila olovku za oči, za obrve. Ne znam koje ogledalo da koristim. Ajmo s ovim probat. Ovako, ne znam šta da mislim o ovoj tu olovci, zato što, zapravo ja mislim da nisam ni
prava osoba koja bi mogla donijeti nekakav konačan sud o ovoj tu olovci, iz razloga što ja stvarno totalno sam se odlučila od stavljanja olovki, koristim pomade, baš one onako, ovu tu koristim, ona mi traje već 100 godina, nanosim ju sa kistićem, ovo je, ako ne znate, L'Oreal ova Paradise Exotic pomada i nekako s tim imam puno veću kontrolu. Ovo je kremasto, moje lice je masno, to onda klizi, nemam dovoljno dobru kontrolu, ovo se stvarno jako brzo troši, pogledajte već koliko sam ja to potrošila, tako da ovo su obrve koje sam evo uspjela nekako napraviti, nisam 100% zadovoljna, nije da sam sad ni razočarana ono da je katastrofa, nije katastrofa, ali ja jednostavno nemam naviku koristiti olovke, tako da mislim da nisam prava osoba koja bi trebala donositi sud o ovoj tu olovci. Ali nijansa je stvarno dobra, dovoljno je kremasta da se može s njom raditi, samo što eto ja imam masnu kožu pa meni onako nemam baš nekakvu kontrolu, što ni ne znam baš nekako ih više ni koristiti, tako da eto ovo su obrve koje sam ja uspjela napraviti, da li sam 100% zadovoljna, nisam, da li sam nešto razočarana, nisam. Idemo dalje, idemo sad ponovo ovo tu koristiti, ali kao korektor. Kad već koristim, idemo napraviti swatch da vidimo koliko oksidira. Oksidira. Pogledajte razliku. Znači ovo je stari swatch, ovo je novi swatch, ovo je nijansa vanile, a ovo je nijansa više onako nude koja vuče ka nekakvom žučkasto naranđastome podtonu koji meni čak i odgovara, meni je ova svježija nijansa presvjetla, ova nijansa mi odgovara, tako da samo uzmete u obzir da ovo oksidira i to nije onak za nijansicu, mislim da bi čak rekla da oksidira i negdje za 2 nijanse, pa uzmete u obzir. Ponajviše, znači vi cure koje obično nosite svjetlije nijanse, nosite vanilu, ovo nije za vas. Sad, s obzirom da ovo oksidira, ja ne bi ovo stavljala ispod očiju, tako da mijenjam tu odluku. Stavit ću ovaj svoj Maybelline Fit Me korektor, malo da posvijetlim to područje, pa se vraćam. Lice sam satirala sa Rimmel Stay Matte. Mogli bi malo poraditi na pakiranju, ali već se svo izlizalo, tu je sa strane i puklo. Ali dobro, nijansa 005 Silky Beige, a za područje ispod očiju to ću setirati s ovim Wet n Wild. Ovo je paleta za konturiranje i ovo već godinama na tržištu, ja nikako da to isprobam. I koristit ću ovu tu nijansu za setiranje. Nije ovako bijela kako izgleda na kameri, više je nekakva onako žurčkasta nijansa i ovo je Dulce de Leche. I sad ću s tim setirati područje ispod očiju. Baš me zanima. Tekstura mi se čini dobra. Ok, ovo mi se čini čisto ok, sam ne znam da li je, pa čak i bi rekla da je posvijetlilo. Ne znam kako se vama čini na videu, meni se čini da je posvijetlilo, ne izgleda onako suho, tako da za sad stvarno ok, budem ovo isprobala i na ostatku lica jedanput. Sad, što se tiče bronzera, imam ovaj tu bronzer. I imam ovaj tu bronzer, mislim da ću čak njega isprobati, nekako ne znam, više me vuče prema njemu, a i ovo je tamnija nijansa, ne znam da bi mi to sad bilo pretamno. Ovo možda iskoristim u pregibu oka kada ću neka sjenila isprobavati. Ovo je Physicians Formula, znači Physicians Formula Butter Bronzer i ja sam uzela u nijansi bronzer, mislim da je nijansa bronzer. Ovo sam naručila sa Lijepa HR, mislim da sam naručila sa Lijepa HR i još neke stvari sam naručila sa Lijepa HR, sad više se ne sjećam, tu jedno sjajlo sam naručila, mislim da sam čak ovo naručila sa Lijepa HR, imala sam nekakav poklon bon pa sam si to uzela, ovo me jako zanima, o ovim bronzerima slušam onak već godinama kada sam počela pratiti YouTube, tako da me baš zanima, pa
Ono, nisam ga isprobala, evo sad ga vadim iz pakiranja, imam ga sigurno negdje, ja mislim već 3 mjeseca u kolekciji. Eto, ovako izgleda. Miris me zanima. Znači, ovako. Da, miris je fin, nije mi sad ništa ono wow, ajme, ono, predobro, koliko neki opisuju, kako neki opisuju. Ali miris je čist, ok, nije mi ružan, nije mi preagresivan. S ove strane je ogledalce i s ove strane se, odnosno unutra se dobije ovo tu, ovo nije ni kist, ovo je spužnica, ja sigurno neću s tim nanositi bronzer, tako da to mogu baciti, ali ovo dobro dođe u ogledalce. Jedino što bi ja voljela da ipak onako kompaktnije pakiranje, malo bolje napravljeno, onako je plastično, klimavo, nije baš nešto, da vidimo. Sviđa mi se ova nijansa, ne znam da li će mi biti možda presvjetla, ja mislim da unutra nema šimera. Ali sviđa mi se nijansa. Idemo sad ću to isprobat, ne znam, pa ću vidjeti ako mi možda ovo bude presvjetlo da se onda prebacim na ovaj tu od Wet n Wilda. Ovako, ovo je za mene odlična zimska nijansa bronzera. Odlična, nije pretamna, nije presvjetla pa da se ono ništa apsolutno ne vidi. Odlično je pigmentirana, ne trusi se previše, divno se blenda, tako da ako imate put ko moju negdje i želite neki bronzer koji neće biti pretaman, koji će biti idealan za zimsko razdoblje, ja vam preporučam onda ovu nijansu bronzer. Mislim da ima i svjetlija i tamnija nijansa od ove, ali ja stvarno nisam pogriješila kada sam izabrala ovu tu nijansu, jer baš sam išla za nekim bronzerom koji će mi biti sad za ovo nadolazeće razdoblje, jer imam dosta tamnih bronzera, tako da mi je, drago mi je da sam ga uzela, odlično se blenda, stvarno ne trusi se previše, taman se uhvati za ovu tu, za kist, tako da ja sam stvarno, evo, za sad zadovoljna. Ajmo sad svočati ovaj i ovaj pored, da vidite razliku u nijansi, a ovo je definitivno puder koji ću ja nositi negdje onako od ljeta do jeseni. Da vidimo. Da, i ovaj je više topli, ovaj od Wet n Wilda, a ovaj Physicians je više hladniji. Sad ne znam koliko možete vidjeti, znači ovaj tu je Wet n Wild, a ovaj tu je Physicians formula. Tako da Wet n Wild ćemo iskoristiti u pregibu. A sad, znate šta, jako su mi suhe usnice, tako da ću isprobati ovaj Milani Rose Balm, znači balzam za usne. Pretpostavljam da ima miris ruže i piše Color changes from pink to rose. Ok. Ovo je pakiranje, pakiranje je slatko. Nadam se da nema preintenzivan miris ruže, to ne volim, pogotovo kad je onako onaj babski miris ruže. Ok. Nije mi najomiljeniji miris, ali ništa strašno. Ok. Jako je mazan. Hidratantan. Da vidimo kako će se ta boja promijeniti. Jedino što ima okus te ruže onako. Da, to bi voljela da nema. Ali onak kad pričate ne možete ne liznuti to malo uglavnom. Ali jako lijepo izgleda na usnama. Izgleda onako baš hidratantno. I mislim da je to boja koja će se nekako napraviti, a meni se sviđa. Jedino bi voljela da nema baš taj miris i taj okus, ali
Bože moj. Ok, šta ćemo sada? Idemo sada na rumenilo. Imam dva rumenila i to su rumenila iz Avon kolekcije Oh So Tokyo i imam dvije nijanse. Prva nijansa je Blossom Breeze i to su zapravo, ja mislim, i highlighteri i rumenilo u jednom, pa možeš onako sve to izmiksati pa imaš šljokičasto rumenilo, ako sam ja to dobro shvatila. Dobije se i ogledalce i ono ovako izgleda. Znači ovo je Blossom Breeze. Ok, i druga je Sweet Plum. Sad, koju ću ja izabrati? Sweet Plum ili Blossom Breeze? Ovo je Blossom Breeze i ovo je više hladnija nijansa, a ovo je Sweet Plum i više je toplja i highlighter je više onako zlačani. Tako da ću ići sa Sweet Plum, to su više moje nijanse, nisam baš za hladne tonove, tako da idemo isprobati. I ja neću onako izmiješati sve, ne volim baš da mi je rumenilo šljokičasto, iako vidim da tu, a ne, ovaj nema šljokice, mislim da ovaj drugi ima. Tako da neću promiješati, nego ću zasebno, znači rumenilo i onda highlighter, tako da malo mi je velika četkica, ali dobro. Ok, definitivno sam pretjerala, dosta su pigmentirani, stvarno to nisam očekivala, tako da sad izgledam kao nekakav klaun, ali ok, sad ćemo mi to izblendat. Eto, sad je bolje, idemo na highlighter, isto iz te Sweet Plum paletice, ne znam koliko možete vidjeti da je zlačani, pa ajmo. Ok, nije loše, možda mi je već pinkicu tamni zato što sam izgubila boju, ali sviđa mi se, lijepo hvata svjetlost, lijepo izgleda na koži, tako da sviđa mi se, a ova tu Blossom Breeze paletica je definitivno za vas koji više volite hladnije tonove, tako da čekirajte, ja sam sa ovim sasvim zadovoljna. Ok, idemo sada na oči. Što se tiče očiju, idemo prvo od ovoga. To je Profusion No Budge Eyeshadow Primer. To je znači primer za oči da se sjenila bolje hvataju i duže traju. Do sad nisam isprobala ništa od Profusiona. Dobila sam njihova sjenila, ali sjenila su onako boje ljubičasta plava, znate da stvarno ne koristam takve nijanse, tako da radije bi da oni odu znači, u ruke osobe koja stvarno zna s takvim nijansama i koristi ih, tako da će se to naći najvjerojatnije u nagradnoj igri. Isto sam tako dobila jedne kao, kako se to kažu, kao ovi šljokice, bože dragi, fali mi riječ. Uglavnom, stvarno predivne nijanse, isto nekakve zelenkaste, ali ja to ne koristim, tako da ću to dat u giveaway. A ovo koristim tako da sam htjela to isprobati. Ok, lijepo se razmazao, nije se uhvatio za nikakve dijelove, tako da za sad mi se sviđa. Ono što imamo za oči su sjenila od, odnosno nisu, ili jesu sjenila, ja ne znam šta je to, više su onako cool loose eyeshadow.
A to su ovo isto iz kolekcije Avon Mark Also Tokyo. I imam nijansu Silver Cloud, nijansu Gold Lantern i nijansu Maple Red. Sad ćemo vidjeti koju od tih nijansi ću izabrati. Maple Red je isto brutalna nijansa, ali mislim da nju neću danas izabrati. Zatim nijansa Silver Cloud. I mislim da ću na kraju izabrati ovu tu Gold Lantern. Valjda, ajmo vidjeti. O, da. Ok, tu ćemo izabrati. Idem samo prvo staviti, kao što sam rekla, ovaj tu bronzer malo u kris da napravim nekakvu dimenziju. On se, na primjer, puno više trusi od Physicians formule, ali ok. Lijepo se ovaj tu bronzer blenda preko ovog tu primera, tako da zadovoljna sam. Inače, ja vam radim taj trik da bronzer stavljam u kris, zato što ja vam nešto pretjerano ne radim s očima, tako da to mi je najlakše. Stavim bronzer u kris, čak ili preko cijelog kapka isto, ili samo u kris i onda nekakvo jedno sjenilo preko cijelog kapka i bronzer znam staviti i ovdje dole i eventualno neku olovku na rubu oka, na kraj oka, ne znam uopće, ovako, znači ovdje. Ok, ovo je zanimljiva tekstura. Ovo je tekstura onako, ja ne znam uopće kako da to objasnim. Strah me da se ne istrese i ne znam kako da objasnim. Boja je stvarno lijepa. Ok, ajmo isprobat. Predivna nijansa, samo mi nije jasno zašto na nekim dijelovima je ovako tamnija i tu isto gdje sam počela blendati je postala tamnija, vidite ovu liniju. Možda kada dođe u kontakt sa nekim drugim proizvodima. Tu sam stavila malo bronzera pa sam onda išla tu blendat, bilo je bronzera na kistu. Ali sve u svemu jako jedna lijepa nijansa, samo što bi ona možda mogla funkcionirati solo. Ne znam, idem staviti na drugo oko. Jako lijepa nijansa, samo moram skužiti zašto se na nekim dijelovima tako zacrni, ali da mi se sviđa, stvarno mi se sviđa, da li bi ponovo ju nosila, stvarno da, samo malo onako specifičan način kako se nanosi, zato što ovako je tvrda struktura, ali kada dodirnete onako se rasprši, ali sve u svemu jako lijepo i još sam stavila ovu olovku Avon u nijansi, ne znam više ni koja je nijansa, Intense Brown, ovo su mi super olovke, mislim da imam sve nijanse, ali ovo je naravno tako ju najviše koristim, znate da volim smeđe nijanse. I sada idemo na maskaru. Ovo je maskara koju sam ja naručila prije nekoliko godina, mislim da sam ju naručila sa iHerba i došla mi je osušena, znači totalno osušena, oni su mi vratili novce, nekako nakon toga ju nisam imala priliku, ne da ju nisam imala priliku isprobati, nego ju nisam imala priliku ponovo naručiti, zaboravila šta ja znam. I mislim da sam ovo isto naručila sa Lijepe HR. Uglavnom riječ je o isto Physicians Formula Organic Wear Jumbo maskara. Ovo je maskara koja je bila prije nekoliko godina hit. Znači na YouTubeu sve youtuberice su hvalile ovu tu maskaru, pa eto, jedva čekam da ju isprobam. Ona je navodno 100% organska, vidjet ćemo. Jako zanimljivo pakiranje, prepoznatljivo u obliku tog
lista. Eto je, i nadam se da ova neće biti osušena. Držimo fige, sad ću vas približiti da vidimo. Znam da će vam sada biti malo teže vidjeti kako ona izgleda, zato što sam nanijela sjenilo. Inače kada isprobavam maskare ne nanosim sjenilo, ali to obično kada baš radim video samo o nekoj maskari, isprobavanje neke maskare. Sad sam imala i druge proizvode za isprobavat. Tako da ajmo vidjeti. Znači prvo ću ovo oko, ali zapravo ajde da ja vama pokažem četkicu. O, četkica je velika. Četkica je velika, ja imam male oči, male tanačne trepavice, tako da ovo će biti zanimljivo, ali ok. Idemo Pa nikakav sad neki specijalan miris, onako malo plastični, ali probala sam maskare koje gore miriše, smrde što više, tako da ne znam da li vas još približim. Ajmo. Ja ne znam, jesam ja opet dobila osušenu maskaru. Mislim, ovako mi se čini da maskara stvarno ima potencijale. Ovako kako mi se čini da je suha, vidim da je napravila nešto mojim trepavicama, ali moram se pomučiti da to na nešto liči. Ok, idem se skoncentrirati i baš... Uglavnom, idem. Ovo je jako čudno. Ja ne znam da li je ova maskara osušena, a opet s druge strane sviđa mi se kako mi trepavice izgledaju nakon jednog nanošenja. Nije to sad ništa ono brutalno, ali nešto mi se sviđa. Uopće ne kužim šta se događa. Idem staviti drugi sloj. Ovo je s 2 sloja. Ne znam, pomiješani su mi osjećaji zato što kao što sam rekla, ko da je suha, ali opet nešto mi je napravila. Mislim, razlika se definitivno vidi. Ono što mi smeta kod ove maskare je to što je nekako pikasta. Tako da mi doslovno me boli ovaj tu dio gdje sam onako nekoliko puta ju stavljala, onako malo me počelo to boljeti, tako da sam prestala. Ali, mislim, ne znam, vidite razliku, znači razlika se definitivno vidi. Ne znam, jako čudno, ovo ću definitivno morati još isprobat, jer sad su mi osjećaj onako, jel valja, jel ne valja, jel osušena, jel nije osušena, šta se dešava, ne znam, uglavnom, morat ću je još isprobat. Tako da ne mogu, sad neću reći nikakve konačne dojmove, jer nemam pojma. Znači evo, stvarno ne znam. I došli smo do usana. Imam danas 2 proizvoda, mislim, ovo je bio prvi, tako da imam još 2 proizvoda. Ovo je tu prvi proizvod, znači stalno mi YouTube izbacuje reklame za taj ruž i non stop curke ga neke reklamiraju na Instagramu i rekao pa moram ga kupiti da ga isprobam, baš me zanima. I onda kada sam prolazila kroz svoju kutijicu gdje držim proizvode koje moram testirati, skužim da ga imam. Riječ je o ovom tu Maybelline Ultimate Crayon ružu ili kako već u nijansi 699 More Buff. Sigurno ste vidjeli u zadnje vrijeme da se reklamira, tako da dobro da sam išla malo pogledati tu svoju kutijicu, jer imala bi na kraju 2 ista proizvoda, ali nema veze, našla bi se u darivanju. Ovo sam dobila, ako se dobro sjećam, u onom ženski recenziraj poklon paketu. Miris je fin, onako više slatkast, kremasta tekstura. Nadam se da neće biti presuh, zato što imam malo love-hate odnos sa Crayon ruževima za usne. Onako super su mi, onda mi se osuše, onda mi se to nekako runi. Uglavnom ne izgleda mi baš dobro. Usnice su mi još hidratizirane od ovog tu. Iako sam čak malo bila poblotala da mi možda ne utječe nekako to na ovaj tu ruž. Uglavnom, ne znam ni pričat. Ništa, idem isprobat i imam poslije toga još jedan proizvod koji je više, ja bih rekla, nekako sjajlo. Ali vidjet ćemo.
Ajme, ovo je tako mazno. Ovo je tako dobar osjećaj na usnama. Mislim, ok, s vremenom će se vjerojatno onako zamatirat, pa neće biti tako, ali možda i hoće, nemam pojma. Nijansa mi je predivna, predivno mi izgleda na usnama. Vidjeli ste s kojom lakoćom sam onako to lijepo i brzinski nanijela. Divno, 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 divno. Ajme, jako mi se sviđa. Mislim, ostavlja, preslikava se, ali sad ne znam da li će se on setirati, pa će biti, ne znam, ono da se neće preslikavati, to ću morat znači vidjeti nakon određenog nanošenja, ali s obzirom da sad imamo još jedan proizvod za isprobati, to ću vam javiti znači u nekom drugom videu ili na Instagramu ili nešto, znači kako se nosilo i da li se prestao preslikavati. I zadnji proizvod je ovaj tu Wet n Wild. To je Mega Liquid Cat Suit High Shine Lipstick. Aha, to je ruž, ali nije ona matte formula, nego High Shine formula. I formula je ova u nijansi Cheek Got Real. Ja volim njihove ove mat ruževe, stvarno su odlični. Sad ne znam koliko će se ovo baš pasati s ovom nijansom, ali mene ovo jako zanima. Pa da, i ovo osjećam da se onako matira, tako da vjerujem da bi ovo trebalo postati ono da se ne preslikava, ne znam, nigdje ne piše, ali ovo mi je pakiranje isto odlično. Ništa, idemo još ovo isprobat. I stavit ću samo ovako na sredinu. Na kraju se ovo stvarno paše. Nisam mislila očekivati da će se ovo toliko pasati. Ali sviđa mi se. Ali i o ovome ću vam definitivno onda javiti nekakve dojmove. Za sada nije nikakva ljepljiva tekstura. Lijep je onako sjaj daje. A sad o dugotrajnosti nekako ću vam naravno javiti. Nisam dugo ništa imala ovako tamno na očima pa se malo čudno izgledam. Ali ok, ajmo malo onako ukratko rezimirati sve što sam danas isprobala. Spužvica, odlična stvar, onako preporučam. Ovaj tu puder je, ja ne bih rekla da je high coverage. Ok, ako stavite 2 sloja sigurno bi bio, ja ne bih pretjerivala, meni je ovo tu srednje prekrivanje sasvim ok. Ja sam stavila pumpicu i po. Uzmite u obzir, kao što sam rekla, da oksidira i to negdje za 2 nijanse, barem ova tu nijansa Creamy Vanilla, tako da ovo je definitivno za cure koje negdje imaju moj ton, moj podton. Znači ja obično biram pudere nijanse nude ili beige, tako da ovo bi bilo više znači za te curke koje posežu za tim nijansama. Tako da mislim to je onako minus što oksidira, ali tipa na meni dosta pudera zna oksidirati zašto imam masnu kožu i onda to izaziva da puder oksidira, ali uglavnom kako puder ne izgleda na koži, ne osjećam ga, nije težak, ne stvara masku, ali eto uzmite u obzir da je srednje prekrivanje. A što se tiče kao korektor, nisam ga koristila zato što ja više volim da mi to područje bude svjetlije. Čistoke, balzamić, nemam nikakve zamjerke osim da nema taj miris i taj okus, ali stvarno je lijepo izgleda na usnama i stvarno je lijepo hidratizira usne. Zatim, ovo mi je isto stvarno super, jako lijepa nijansica, samo što se malo onako, kažem ono što sam rekla, čudno nekako ponaša na nekim dijelovima, postaje tamniji. Uglavnom, grabim kako mi se nalazi ovdje predamnom, ovo moram još proučiti jer ne kužim. Malo mi se sviđa, malo mi je čudno, ne znam, ovom ću vam još morati javiti dojmove. Ova tu rumenila i highlighteri su stvarno super pigmentirani, čak su mi onako stenjali prste, nadam se da će se to moći skinuti, ali onako budite oprezni s njima, malo stavite pa nadograđujte jer stvarno je pigmentirano, ali sviđa mi se ova kolekcija, me stvarno onako za sad pozitivno iznenadila. Dobila sam još njihove
za usne, svačice i eyeliner. Eyeliner nisam isprobala, a za usnu mi nisu baš bili nešto. Tako da eto, što se tiče ove tu olovke, malo je prekremasta što se mene tiče, onda nemam toliku kontrolu, a i kao što sam rekla, nekako sam se odučila od olovki, tako da ne znam baš baratati s njom. Ako neko koristi ovu olovku, ako je isprobao, a inače koristite olovke i znate baratati s njima, pišite dolje u komentarima vaše dojmove. Ovaj tu bronzer je odličan, stvarno je odličan, idealan, onako zimski bronzer. Za cure koje su svjetlije, ovo bi bio idealan, pod normalno bronzer, tako da imate apsolutno sve preporuke. Ovo je bronzer koji ću definitivno nositi kada budem ponovo tamnija, kada dobijem bojice, zato što je više onako topliji i tamniji. A ovo tu za setiranje, ovo je za setiranje i lica i područja ispod očiju, ovo ću definitivno isprobati još i za cijelo lice, ali što se tiče područja ispod očiju, stvarno mi je onako bio dobar. I jesam ja još šta imala? Pa mislim da je to sve. Aha, ovaj tu primer mi se stvarno dobro pokazao. Tipa, bila sam probala neke primere koji su mi se onak znali grudat, pa bi mi se uhvatili za neke dijelove. Ovaj se jako lijepo razmazao i ima tu nude nijansicu koja je odlična ako imate kapilarice ili nešto, ako su vam prirodno malo onako crvenkasti kapci, odlično će vam to prekriti, tako da to je super. I sad gledam da li sam nešto još zaboravila. Aha, i ovi ruževi za sad mi se stvarno sviđaju, predivne nijansice i definitivno ću vam javiti u nekom od videa ili na Instagramu dojmove za njih, za sad mi se jako sviđaju. Eto, sve u svemu, ja se nadam da mi se sviđa ovaj tu konačni look, dugo nisam snimala isprobavanje noviteta i mogu vam stvarno reći da mi je falilo, stvarno je, tako da nadam se da će se ubrzo skupiti još proizvoda da vam snimim još jedno isprobavanje noviteta. Ako ste vi isprobali neke od ovih proizvoda, pišite mi dolje u komentarima, ili ako mislite da bi trebala isprobati neke od proizvoda, napišite koje bi to proizvode trebala isprobati. I to je to. Eto, ako vam se sviđa ovaj konačni look i ako vam se svidio video, stisnite like i stisnite ono zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu. I ako se još niste pretplatili na moj YouTube kanal, ljubazno vas molim da to napravite, to bi mi stvarno jako puno značilo. I hvala vam na gledanju, želim vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!